Maior não é possível para download a app que eu usa, que chama Mi Futuro, riba Apple Store e Android Play Store. E eenmaal que na haya inloggegevens dan die na Juna voor die school, dan po login in het systeem via ieder QR-code of je kan dan paswoord username ding. En te oren dan heb je mogelijkheid para drinta, wana cijfers, dan heb je notifications dan, si cijfers worden hinka ding of pambisa docenti school noting lezen die je dan heb je ku in een school bijvoorbeeld de ora. Anto diferente coisa quando acostuma acaba riba website mesmo de onderwijs pero toda full site arriba app também ora ao dus wanneer zit je werk agenda zit in klasboek notities kon nga sina mayor pa haya toda kon na ipo ake ora na figure que dia mayor pa download acaba pa drenta ding sistema mesmo na ieder tingo punto escola pa code ora di mayor Anto sina no tinha capa na Jesus sei, anders sina no hayele of nang misplace un caminda, na po busquele ora se que escola trove ora. Kali ko pa log in ora. Muchas so examen awe ya manyang mayor pa wak so cifras sila by bola by ma. Bom ja, dat depende. De school heeft een bepaald aantal dagen kunnen mag die 10 pa kijken na kunnen pero eenmaal docente ponele ribagele. Dan heb je notification de 5 minuten ku cijfer awara hinkading het systeem. Ko ya ma app Mi Futuro.